Oke guys, akhirnya Abang None jadi nikah sama pacarnya yang kemarin di episode kemarin lagi melamar. Nah sekarang dia lagi pesta nih. Nih pesta meriah banget nih. Keren. Ini ada apanya tuh? Ada lampionnya. Aduh, ini adatnya ala-ala Cina ini Abang None. Tapi ada Betawinya dong. Tuh, senang banget bro, jadi merit ya. Yoi. Tapi sayang, kupingmu kemana? Duh. Tapi ceweknya cantik nih, tuh. Idola di kampungnya sendiri nih. Cocok gak sih kawan? Yes, komen ya. Apakah Abang None cocok kak serasi? No, kita lihat ini tuh. Kita zoom. Cantik loh tuh. Cantik. Lihatin ya. Abang None ini jidak-jiduk nih. Udah melakukan pernikahan, diterima. Tuh, hiasannya bagus-bagus nih hiasan Abang None. Bang None, gimana kabarmu Bang None? Nih, Bang None lagi seger nih Bang None nih. Nanti Bang None kupingnya dibenerin, no. Tinggal di kiri doang atau nih, kayak pacarnya nih. Tapi saya lupa nanya nih nama pacarnya. Istrinya Bang None ini siapa ini? Keren nih Bang None. Aduh. Bang None. Bang None udah melanjutkan pernikahan. Bang None nih masakannya ada nggak nih Bang None? Aduh Bang None, ini boleh kenalan nggak nih sama istrinya Bang None nih? Halo Bang None, halo. Di sini nih. Wih, cakep ya ininya Bang, istrinya Bang None loh. Ada iniannya nih. Kupingnya utuh 2 yang saya bilang kemarin nih. Bang None nih. Nih ya Bang None, selamat menempuh hidup baru ya Bang None ya. Acan neko-neko. Nanti jangan lupa kadonya tak kirim lagi Lamborghini Tamiya. Oh iya, kemarin dia ngelamar pakai Lamborghini Tamiya nih. Iya Neng. Yoi. Aduh. Selamat menempuh hidup baru ya Bang None. Semoga lenggang di pernikahannya ya. Oke Bang None, nah kita mau kepo-kepoin Bang None lagi sama istrinya, bukan pacar lagi. Ayo foto dulu Bang None. Bang None dipoto dulu lah. Tes Bang None foto.